Sasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman babarok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki video skibing upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo iki notifications. Yang ini ke post apply ke MPSC mentau benai arajar apply. Keketai juga ke post ke research officer. Kelas dia lani keterik ke bakado bapila ben semua iki applications ke ukat praterik benai September arajar apply. Yang ini ke post research officer ke light southly ke way iki unreserved artli iki kasi jantia bat ke way iki garo. Ke department ke hapo ke planning department of government of Meghalaya. Ke age limit lene ke kerta ke beredu ke kat pras 6 mat ke bahaya dok ke lai pras 6 kendan ke upper age limit relaxation adok sans 6 iki schedule caste lene ki schedule tribe kanum dan age limit ia gitu ki regular government employees ki bladan hak service ka salary lene ke tolop ke level khandreu jong ke revise pay structure. Educational qualification kolom komni peladi ben pendam second class master's degree haka economics mathematics lene statistics lene peladi ben pendam ka honors degree haka economics mathematics lene statistics pat pidi ruban dan sans 6 work experience haka planning evaluation lene statistical works pidi benang ka ketien lokal kum haka ketien khasi lene jantia lene garo. Candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ke ni ke post pihak ban sama je ke applications limba ke online mode tak apa klik ya ke online application ke badan haka MPSC website lene pihak ban apply tak apa klik ya ke link ke bangal ai po description jokan ke video ya ki candidates ki ban pat ju register hapo ke MPSC website pihak ban register shwa ya lade coba pin ban apply ke ni ke post.